nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze yakagombye kubanza kurunguruka akamenya ko bari abatipe bamaze kumwihinduka ariho mpamvu bari. Ese bibaye nta gutekereza ko byagira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda? Anti icyo niyo ndavuga nicyo ngicyo ni nyamwanga kumva ntiyanze no kubona ku buryo hari n'intwaro utemerewe kugura. Ibihugu uri Rwanda nabyo byo byemerewe kugura. Turemera twebwe dushyigikira M23 kubera ko hari abatutsi bari muri Kongo. Buriya muraza kuyibona u Rwanda barazamuye barushira hejuru, ariko uraza kuyibona urwego barukuyeho. Katari urabizi yuko barayihombeje kugira ngo inetralize ziriya buriya bwirinzi bwa Kigali. Now ikiri uravuga rero Amerika ifite capacity yo guhanura radar. Nukuri nta munyarwanda wazongera kuba muzima, bose bahinduka basazi of defense. Umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda ubusugire w'ikindi gihugu mu mategeko mpuzamahanga. Icyaha cya mbere bakoze ni trespass. U Rwanda rwakoze trespass kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kurenga imipaka mu buryo butemewe. Kongo ize gutora M23 isize ikoze amahano muri Kongo, hanyuma Uburundi buze gutora Red Tabara ibatera kandi bikanga nabwo bushyireho ubwirinzi bwabwo. Ukiraho twerekeza ku musozo, uratekereza ko bishoboka ko ibi bihugu byaza mu Rwanda bije gutora iyo mitwe, Burundi kaza gutora Red Tabara Kigali? Ntago uyu munsi Kabila yabatari u Rwanda rwari rwaramushyizeho nkarwo, ntago uyu munsi yaba yaragarutse ku ruhande rwa M23. Nukuvuga ni nk'umwana w'ikirara. None ukibaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda umututu arawurebesha he? Arawurebesha kuri Amerika, arawurebesha ku Burundi kuko nibwo bufatanyije noneho rero rya jambo ngo ndarebesha y'umututu baraza kuri consideringa nk'ijambo ry'iterabwoba. Mu gihe gitoya uraza kwisanga wiswe iterabwoba, u Rwanda rushyizwe ku rutonde rw'ibihugu bifite iterabwoba. Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu bakunzi bavandimwe mwe mudukurikiye muri hirya no hino mu mpande enye z'isi yose, ariko by'umwihariko iyo dusuhuza duhera ku bari mu Rwanda mu ntara zigiye zitandukanye. Abantu mwese muri mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda, mujyi wa Kigali, abari muri diaspora, mwese turabasuhuje. Dusuhuje abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, dusuhuje inshuti n'abavandimwe, abaturanyi. Ubwo twambutse Burundi, twambutse Tanzania, Uganda ndetse na DRC, aho abavandimwe mwese muri abaturanyi East Africa ndetse n'abari ku isi yose, abantu mudukurikiye mwese turabasuje, tubahaye ikaze hano ku Isano Media Africa. Tubifurije kandi gukomeza mugubwa neza, kuwumva atamerewe neza tumwifurije kugira navuga ngo imirembe, kugira amahoro aturuka ku Mana, amahoro azira induru, indishyi, intugunda. Yemwe mwese tubifurije amahoro azira inda y'umujinya, nimugubwe neza. Muri uyu mwanya tugize amahirwe ndetse akomeye cyane kuba twakiriye umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umushumba. Numvishe iby'ubushumba atabyumva sinzi ukuntu, ariko ni Reverend, ubwo araza no kudusobanurira kuri ako kantu. Ben Mugisha, tugize amahirwe akomeye cyane yo kubona uyu musesenguzi navuga ngo w'inararibonye kubigendanye na politike ndetse n'umutekano na diplomasi ku rwego by'umwihariko rw'akarere k'ibiyaga bigari. Reverend Ben Mugisha, tuguhaye ikaze hano kuri mikoro za Isano Media Africa. Nanjye ndakuramukije Ivan, iminsi myinshi. Tuburanye kabisa. Tuburanye ngira ngo imirimo nayo ntabwo iba yatworoheye. Amakarito si ikintu hano muri Kamara. Ntabwo ari ikintu ntabwo yabyoroye.
reka nizere ko nawe uri amahoro ndetse n'abakunzi ba Isano TV Media, reka nizere ko bari amahoro. Natwe turaho turashima Imana kandi Imana iraturinze. Rero nk'uko uramukije bose nanjye ndabaramukije, umugisha w'Imana ukomeze kuba ku buzima bwabo. Ibindi numvise uvuga ngo sinkunda kuba umushumba, ndabikunda kuba umukozi w'abandi, ariko sinkunda gutungwa n'izo ndagiye, ahubwo nkunda gutunga izo ndagiye. Niyo mpamvu ntajya nemera ko hari intama, ahubwo nemera ko hari abantu. Ni ukuvuga ngo imvugo umushumba yurayemera? Imvugo umushumba ndayemera. Okay, nakufashe nabi. Ntabwo ugenda agira intama. Uri umushumba uragira inka cyangwa abantu cyangwa ibintu bifite ubwenge. None arushobora kukumva akavuga ati se guturagira abantu kandi ubu uri umukozi. Uri umukozi kandi aburagiye mwumvikana. Buriya inka ntago wayihisha shingiye yemere kuyirya. Oya, na hariya ngira ngo n'ubu ngarutse mu kiganiro naje wawe mu ifamu nabonye inka zawe urambaza ngo inka ngo ntago ziri buryisha ndakugana zirazizi. Urumva kandi zirazizi na rwose nta kintu inka iri bube ko ibimenyereye ibintu. Hari ibihugu usanga byarakajije ibintu ibyo bihugu byarabigize intambara ngo ishashi ngo baciye amashashi ngo ubutaka burarumba. Buriya n'abantu bariya bafite intama ntago bafite inka n'abantu. Ntibabifata nk'aho bashumbye abantu. Bo bafite n'abidishyi. Kuko buriya intama n'umwidishyi ni bamwe. Ijambo abidishyi urarizi? Umwidishyi numva ko ari nk'uvuga kijyana se nk'abandi bavuze ngo ni ba zigenza. Ijambo umwidishyi hariho umwami. Uwo mwami yitwaga mwidishyi. Nako uwo mwami yari afite abantu babaga hafi bitwaga abidishyi. Umwidishyi ni nk'umuntu wakwita inkoma amashyi. Ibivuzwe byose akoma mu mashyi. Icyo umwami avuze agasubira mu buke. Rero umwami kubera ko yari yarabakanze ntawe umugira inama, ntawe umuganiriza, n'uvuze wese agakubita akica agafunga akagira iki. Bukeye umwami noneho asaba yuko bamwambika uruhu. Baramubwira bati uruhu ntago ruruma, ati murunyambike. Kubera ko atasubirarwamo bamufata uruhu rubisi bararumwambika. Noneho barumwambitse ruramufata. Umufashe abidishyi bari bicaye aho ngaho kabwira ati uruhu rurambabaza abidishyi, bagahita basubira mu ruhu rurambabaza mwidishyi. Ati uruhu rutangiye kunkurura abidishyi, uruhu ruramukuruye mwidishyi. Bakoma mu mashyi bagasubiramo ibyo avuze. Ntibumve yuko ari harapfa. Yego aragenda icyo avuze basubiramo bati yego mwidishyi. Icyo avuze basubiramo bati yego mwidishyi. Agera ahantu uruhu ruramufata ruramukanyaga kabisa. Arabwira ati uruhu rurumye bidishyi, nabo bati uruhu rurumye mwidishyi. Kumbe urwumye n'urwe. Kumbe uruhu ruramunize. Ndapfuye bidishyi, ndapfuye bidishyi. Mpaka ashize mu mwuka abidishyi bagisubiramo ibyo avuga. Rero abantu bameze gutyo nibo bitwa bidishyi. Umuntu avuga ati uruhu rurumye, bati uruhu rurumye. Yavuga ati turarasa, bati turarasa. Yavuga ati kubera iki mutabarwanya, kubera iki tutabarwanya. Kubera iki atari mwe mwamwishe, kubera iki atatwe twamwishe. Bagasubiramo gutyo kuzageza ubwo ibintu byose byononekara mpaka birangiye. Abo rero nibo baragira intama bakaragira abidishyi. Jewe rero ntago ndi umushumba w'abidishyi, ndi umukozi wabo, nemera kugirwa inama, kumva ibitekerezo byabo n'ibintu nk'ibyo. Ngira ngo abantu mwese twamaze kubaha ikaze. Reveranda nawe wamaze gusuza abantu wawe? Barabizi. Barabizi ko mbakunda cyane rwose. Abari mu karere k'ibiyaga bigari, bihugu bungu tumaze ku bihugu 9 ngira ngo 9 nyuma ya Sudani na Kongo. Harya ikindi kiyongeremo ni kera. Ubu dufite Sudani, Kongo, dufite hari haruguru gato ya ruguru ya Kenya.
Somalia. Somalia nayo yarajoyininze. Yamaze kujoyininga East Africa. Aba rero ndabaramukije, ntago ndibuze kudomaho urutoki kuri buri gihugu, ndetse na South Africa na Central Africa. Congo Brazzaville urabizi ko itari muri East Africa. Malawi bari muri Sadaka. Malawi, Zambia, Namibia, za Guinea zose uko ari 3, Guinea Conakry, Guinea Bissau na Guinea bayo, ndetse n'ibihugu byegereyeho nkaho hepfo muri Mali, kuburi yuvuye muri Guinea umanuka ujya muri Mali, wavayo ukamanuka ukajya muri Gabon, ukava za Gabon winjira za Nigeria, ukava muri za Nigeria uzamuka muri za Nigeria. Ibyo ni ibihugu bimwe tuhagize mu inshuti, ba Mozambique ahangaha hafi na Tanzania, za Rusaka. Ndizera ko ari aho uri amahoro, kandi ushima Imana aho Rusaka. Ndamutse abantu bari ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, umugabane wa Canada, Australia, ndetse na Aziya, ndetse na ibihugu by'Abarabu, icyo bita Islamic State, pays arabe. Ntago nakwibagirwa inshuti zacu z'Abayisraeli, Jordani, kandi ntago nakwibagirwa Misiri, ari yo nkomoko yo kumenyekana kwa Afrika. Buriya Misiri yatumye Afrika imenyekana. Misiri na Ethiopia nibyo bihugu byatumye natwe tumenyekana ku migabane, kuko uzitegereza ibitangaza byinshi uzabisanga muri Misiri. Muri Bibiliya rwose usanga Misiri, Ethiopia. Nayo icyo gihugu cyabanje kwakira impunzi. Yego bamwe. Icyo gihugu cya mbere cyabanje kwakira impunzi, ariko ni nacyo gihugu cya mbere cyabanje gushimuta. Gushimuta abantu. Ni igihugu cyafashije Afrika kugira ngo imenyekane cyane rwose. Rero ntago nareka kubaramutsa abantu bari muri Misiri. Murakoze cyane. Okay, mwese rero tubasuhuje n'abari muri Amerika, mwese ku migabane yose muherereyeho, tubahe ikaze muri iki kiganiro. Reveranda, iyo tugize amahirwe yo kukubona cyangwa se tukabona umwanya, tukabona umugisha, tukabona ubonye umwanya wo kuza hano ku Isano Media Africa, akenshi tuba dufite byinshi twifuza kuganira nawe, ariko kuri uyu munsi ndaza kujya mu ndorerwamo y'abadukurikira n'abatureba n'abaduha amakomantere, aho benshi bifuje ubusesenguzi bwawe nk'inararibonye donc kuri politike y'akarere, nyuma y'uko Amerika isohoye itangazo cyangwa se mu yindi mvugo igaragaje uruhande iherereyemo ku bigendanye nuko ibona mu by'ukuri iyi ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe w'inyeshyamba wa 23 wazengereje Kongo, ariko mu by'ukuri nkuko byagiye bigaragara, ndetse no mu ijambo ejo mundi Corneille Nangaa yagarutseho, yarivugiye ati Wiringoma, mu ijambo ejo mundi Wiringoma yagarutseho, yarivugiye ati ngewe kubibazaga nimba dukorana n'igihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri ndagira ngo mbikonfirme, mbivuge d'une façon apparemment, mbivuge mbitsindagire u Rwanda turakorana. Eske u Rwanda abibaza turakorana no ouvertement, urabyumva? Corneille Nangaa babishyizeho umucyo, ariko ndagira ngo mu iki kiganiro uze kugaruka ku iyo ngingo kwanza, mbanza nyikubazeho kuki turavuga ku ngingo ebyiri wenda duteguza abantu badukurikiye, abantu bakunda ubusesenguzi bwacu, by'umwihariko abantu bakunda ubusesenguzi bwa Beni. Tujya kuvuga ku ngingo yuko Wiringoma ejo bundi we yivugiye ati dukorana n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ashyiramo akantu ati pas tout simplement le Rwandais et nous collaborons avec l'Uganda aussi. Iryo jambo nk'umusesenguzi ndagira ngo turigaruke, nidusoza turaza kugaruka kuri iyi myanzuro ndetse n'ibihano Amerika yatangaje, avuga ati u Rwanda ruraza gufatirwa ibihano bikomeye cyane kubera nirudakuraho ziriya ngamba z'ubwirinzi,
noneho rero Amerika ikimara gutangaza iryo tangazo ngira ngo abanyarwanda babonye ko Perezida Kagame yanze kuripfana, yavuze ati twebwe icyakorwa cyose. Ngira ngo ubwo yagarukaga mu kiganiro n'umunyamakuru mu by'ukuri w'igitangazamakuru mpuzamahanga, umunyamakuru witwa François Soudan wa Jeune Afrique, Perezida Kagame ntiyatinye rwose kuvuga yeru, aravuga ati twebwe icyakorwa cyose ahubwo byarutwa tugafata iminwa y'imbunda tukayerekeza kuri abo bashaka kugira gute kuduhungabanyiriza umutekano, nta muntu wapfa kutubwira gukuraho ingamba z'ubwirinzi. So ibintu bibiri rero bavandimwe tugiye kubivimuzi n'umuzingo, tubisesengure tubisasanure, turebe ngo ese Perezida Kagame kuvuga bino mu by'ukuri agendereye iki, niki mu by'ukuri nizihe mbaraga zimuri inyuma, ese ari mukuri, ese ntari mukuri? Turaje tubirebe, namwe muhawe ikaze mutanga ibitekerezo byanyu ko mubyumva. Nyakubahwa musesenguzi Reveranda, turagira ngo dore ko iki kintu kiri jambo Wiringoma yavuze ati u Rwanda turakorana rwose cyo mukimenye, nyuma yo kubihisha inshuro nyinshi ari u Rwanda ruti mama 23 nta kintu tuvugana rwose, nta kintu gihari, ari mama 23 nayo ati u Rwanda nta kintu dukorana. Ariko nyuma yuko Amerika itangiye kubwira u Rwanda ati mugende gakeye, nyuma yuko Amerika ibwiye mama 23 ati muve muri bice mwafashe, Wiringoma agize gute? Arabyemeye, arangije ariko na Uganda turakorana. Mu busesenguzi bwawe nyakubahwa, ibi bintu bishatse kuvuga ngo iki? Izi speech, izi mbwirwaruhame zishatse kuvuga iki? Abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose izi speech bazifate gute? Urakoze Ivan. Yenda hari natangira nshimira leta y'u Rwanda na cyane cyane ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Matilde, nkanashimira na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, uyu wahoze ari umucamanza makuru cyangwa procureur w'ikirenga mu Rwanda. Nkanashimira n'ubuyobozi bwa M23 AFC RDF kuko bashize umucyo ku kibazo. Buriya nigeze kubwira abanyarwanda mu biganiro nakoze, babwira ni ufunga izuru cyane warirekura rikava amaraso. Kuba u Rwanda rubicishije muri ambasade yarwo ya Amerika rwaremeje yuko ruri muri iriya ntambara kandi rufasha M23, ntabwo nabyita ko cyari ikintu gikomeye cyane kuko isi yose yari ibizi. Cyaba ikirere cyari kibizi, radari, kamera, satellite, biki byose signal zarerekanaga. No ku rugamba bwarwo hari ibimenyetso byerekana yuko imbaraga M23 ifite ari u Rwanda. Ariko buriya mu bisanzwe iyo ikintu ushaka kugishyiraho iherezo ugishyiraho iherezo. Nigeze kubabwira nti iyi ntambara ni filime ifite ama episode irirakinwa, niba ubyibuka neza. Rero muri iyi filime ishobora kuba iri mu kugera kuri end, igera ku rirasa episode ziriho zirasa n'izikora iki nizirangira nizerekeza ku musozo. Akaba ariyo mpamvu ubona abantu bariho baragenda bemera ibyo bakoze kandi bakemera ibyaha. Iyo umugabo wemera ibyaha agenda mukunda, kandi buriya u Rwanda rwakoze neza, bubahirije umugani uvuga ngo umugabo n'urya ke akiyongeza n'utw'abandi, akiyongeza n'utw'abandi. Rero ngiye kuri iriya jambo cyangwa iriya baruwa ya Matilde ukoze mu nyarangiriza y'ukuboko.
kiriya ni cy'u Rwanda rwakoze ko babivuze byagaragaye bakozeyo. Ubu ni igihe cyo kurangiriza y'iki ukuboko. Kuba rero babyemeye nyuma y'imyaka hafi 5 kuko urugamba rwatangiye 2021 kandi buri munsi binugwanugwa bivugwa byemezwa yuko u Rwanda ruri inyuma ya M23. By the way, ari abanyamakuru bamwe nk'abawiri babizize n'abandi bantu barafungwa bati murashinja u Rwanda murubeshyera. So ubonera kimwe yuko babarenganyaga ubwo birengagizaga ibyo bazi, ibyo babona, ibyo bakoze, ariko amakuru ntibashake kajya hagaragara. Uyu munsi rero twakwikomera mu mashyi twebwe abasesenguzi ndetse n'abanyamakuru twavugije induru tuvuga tuti Rwanda vinyuma y'ibi bibazo. Ubu gihe icyo navuga ko u Rwanda rwamaze kwemera ibyaha, urukiko mpuzamahanga rwitegure ICC ihamagaze abashoje iriya ntambara yishe abasivile benshi n'abayiteye inkunga bahaze, kuko buri u Rwanda kuba baremeye ko bakorana nayo mu 23 bazafasha inkiko gutanga ubuhamya ku bakoze ibyaha muri iriya ntambara y'indengakamere. Ikindi waruvuze uti Wiringoma yaravuze ngo na Uganda, ati na Uganda rwose 2012 wibuke yuko intambara zagiye zibaho bakomeje bakururamo na Uganda ndetse mu manza Kongo yareze irega ku ntambara yo kuva muri 1996 kugeza mu 2000 ngira ngo ntago u Rwanda rwigeze ruregwamo, ahubwo Uganda niyo yarezwemo iranishyura. Niba nibuka neza 2020 Uganda yari iri mu gucibwa ibihano ari iri mu nkiko yonyine, u Rwanda rutagaragarayo. Ubwo rero nimba bibaza ko n'ubundi ariko biri buze kugenda nta wabimenya, ariko siko biri buze kugenda kuko ntago ndi umuvugizi wa leta ya Uganda, singiye no kuyivugira, ariko icyo tuzi nk'abanyamakuru nuko Uganda iri muri Kongo ku bwumvikane no ku bufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu Uganda ikora imihanda, ikubaka n'ibindi bikorwa remezo mu bice yahawe kubirimo. So mu ntambara yose ibayeho twagiye tubona ibyambaro bya RDF, hakerekanwa imbunda za RDF, hakerekanwa radio call za RDF. Ntiturabona umunsi wa rimwe berekana umusirikare wa Uganda wafashwe ibyambaro bya UPDF hariya. Nta kintu nta kimenyetso na kimwe kigeze kigaragaza yuko Uganda iri muri iriya ntambara. Kuba bavuga ngo bavuye muri Uganda ntago ari igitangaza. Ubundi ntago bari muri Uganda nk'abaturage ba Uganda cyangwa abakozi ba Uganda, bari muri Uganda nk'impunzi z'abanyekongo n'abanyarwanda zahungiye muri Uganda. Rero ntago kiriya cyo ntaho gifitiye ishingiro, nta shingiro rihari ko Uganda ikorana nabo. Yenda we kubera ko ari umuvugizi afite andi mabanga ari politike wenda. Wowe nk'umusesenguzi ubifata nk'iki? Niki ari gushaka kugaragaza, gushaka kwenseramo Uganda? Hano kuri imihanda abantu b'abasesenguzi batandukanye arabari kuvuga bati ashobora kuba ari byandi bita ngo umunyarwanda yaravuze ngo nimba ngo uhiriye ngo munzu ntadapfunda imitwe. Nawe niko wabifata nk'umusesenguzi? Niko nabifata. Ubundi umuntu usamba amena n'ibyo yubatse. Kiriya kintu bariho baravuga amahanga arazi
nabo bakibwira barabizi. Kuriya ni ukuvuga ngo ibya bindi by'umuntu ufashwe yiba cyangwa ufashwe asambana akavuza induru ati ni uyu mugore wabizanye, ati nanaka niwe wamuntereteye. So biriya byo ntaho bihuriye rwose bijyanye na Uganda, aho bihuriye tubifate nko kuzambya isaso, ni nko kuzambya isaso. Reka rero straight twigire ku kibazo nyirizina noneho. Nateguje abakunzi bacu ngo bakurikire ubusesenguzi bwacu. Aha tugaruke rero kuri navuga ngo ingingo nyamukuru, wenda abakunzi bacu nakomeje mbivuga no mu gutangira kino kiganiro ndababwira ngo muhawe ikaze kuduha ama commentaire, muze muri comment section tuganire, mutubwire ukuntu mubyumva. Musesenguzi Reverend turagira ngo udufashe gusesengura iyi ngingo. Perezida Kagame mu mbwirwaruhame arimo akora muri iyi minsi ari kugaruka ku kijyanye n'umututu w'imbunda, avuga ko adashobora kwihanganira na gakeya umuntu ushobora guhirahira agagerageza kuba yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu busesenguzi bwawe zimvugo abantu bari kuzibazaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane byafashe undi murego cyangwa indi ntambwe, aho Wiringoma amaze kuvuga ko u Rwanda bakorana burundu cyangwa Faso Verte, ndetse na ambasada Mathilde nabo amaze kuvuga ati rwose bijyanga byakunda mama 23 n'u Rwanda hari uburyo dukorana. So nyuma y'izo mbwirwaruhame ikitwa umututu w'imbunda Perezida Kagame ari kugarukaho mu busesenguzi bwawe, ese izi mbunda ari buzerekeza i Burundi, arazerekeza Kongo, arazerekeza Tanzania, arazerekeza kuri Amerika, arazerekeza i Doha? Dusesengurira udufashe kumva wenda abantu badukurikiye mu by'ukuri umututu w'imbunda Perezida Kagame ari kuvuga urawusesengura ute? Hari akaririmbo baririmbaga kera ingabo z'u Rwanda, baririmbaga siasa tunayo aduya nungunike. Aka karirimbo naragakundaga kubera ko kerekanaga ko hari siasa bafite ishobora kugabanya speed cyangwa imbaraga zaduye. Urabizi buriya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntabwo hari ikindi kintu mu buzima bwiwe yiyumvamo. Bababwiye ntago ari umudiplomate, ni umucuruzi w'indwanyi. Ibintu bibiri afite mu buzima bwiwe, ni umucuruzi kandi w'indwanyi. Niyo mpamvu babonye ko muri diplomasi Tshisekedi yamukubise ku itaka. Rero ibintu byiwe byose abitwara gisirikare. Niyo mpamvu cyagiye nababwiye abanyarwanda ndabagane iyo aba yanyemereraga akampa umwanya w'ubujyanama namufasha pe. Uraza kuvuga tutangiye gusaba akazi. No muri comment cyagiye barabitubwiye bati nyamara mbere mu gisharo buryo ki hari isabira akazi, arimo ashaka umwanya, arimo ashaka position muri leta ya Kigali. Ndabivuga kubera ko hari ibintu ubona bigoramye bigoretse. Iyo buri gihe cyose umuntu uvuze yarigeze kuvuga ngo we ngo azapfa rwana. Nigeze kubabwira twari dufite umushumba iwacu amwitaga Witonze, sinzamwibagirwa mu buzima. Witonze yari umuhungu ubona ameze nk'udafite ubwenge neza, kandi wamureba ukabona nta mbaraga agira. Jewe rero nari agahungu kakantuze cyane kakaguruguru niko abarundi bavuga. Noneho umunsi umwe ndamubwira ni Witonze nukama ntumpereze ndagusekura. Ambwira ati bambwiye ko amata yose ngomba kuyashyira mu gicuba nkayatwara. Ndamubwira nturayama, nzangira ngo ni ibintu byo gukina. Anambwira ati urakora kuri ayo mata urambona. Ndamusunika, musunitse amatara yabugora, yari ari mu cyansi.
ayobogoye yegutse nari nzi ngo ndamushobora. Icyo yakoze bya bindi byo kumukubitira ubusa byahise birangiriraho. Yankubise umutwe uyu. Abazungu bamanuka, abazungu bo mu ijuru baraza, abo mu isi mbabona banyicaye iruhande, mva amaraso mu mazuru, mvuza induru, ndahwera. Ibyo kumukubitira ubusa birangiriraho. Ahubwo kuva icyo gihe iyo yavugaga warirukaga. Sinirukaga, ahubwo nagiraga amazi mu kanwa no mu birenge nkabiri ibyuya. Kubera umutwe yankubise. Nari narahabuye neza umunsi umwe arancunga turi mu bukwe, yandashe ikofi ry'ijisho. Kuva ubwo nahise ntangira kujya. Kandi icyambabaje si ikindi, papa je nagiye kumurega ngo bamwirukane. Papa arabaza ati byagenze gute, witonze araza aravuga ati yansunitse mbogora amata kandi nari nkiriho ndakama. Ati se wari wahumuje? Ati nari ntarahumuza. Ati cora hariyo. Yinjira mu nzu atora inkoni, araza arankubita. Nagize kugwa muri koma, nkubiswe umutwe, ngiye no kuregaho kugira ngo jewe numvwe, ahubwo basanganije munyamafuti kubera ko nsanzwe ndi umunyamafuti n'ubundi banyongera inkoni. Witonze yicaye hariya kumusunika gusa akagu. Binzanira ibihanishano ryose. Buriya rero reka nkubwire, ngeze kubabwira nti Kamenyero yenze nyina agira ngo ni umukobwa wo hanze. Basinze, yinjiye mu cyumba asanga nyina niwe uryamye, agira ngo ni maraya cyangwa undi muntu, na nyina kubera ubusinzi bwari bumuriho nawe ntiyamenya ko ari umuhungu w'umuri iruhande. Bukeye mu gitondo bagiye kwireba bisanga ni umuhungu na nyina. Umuhungu ariruka na nyina isoni ziramukora, nawe ariruka. Kuva uwo munsi nta n'umwe wongeye guhurira n'undi mu rugo. Ibi rero nibyo mbwira Perezida Kagame, ni abamugira inama baramushuka pe. Ambabarire, ntabwo musuzuguye, anyumve. Ntabwo ushobora kurwana n'amahanga, na cyane arimwe abaturanyi. Intambara mu 1996 yoroheye FPR gufata Kongo kubera ko Kongo yarahuzagurikaga, Zaire yarahuzagurikaga. Icyambere Perezida Mobutu yaramaze guhungabana, ahungabanyijwe n'abaperezida b'inshuti ye babiri b'abaturanyi, Perezida w'u Burundi na Perezida w'u Rwanda, bamaze gupfa baguye mu ndege. Yitegereje uburyo genocide ibaye, abantu bagera ku bihumbi 700 n'ibindi muri icyo gihe, niyo raporo yari iriho, bamaze kwicwa mu Rwanda. Byari bitaremezwa icyo gihe ko yari miliyoni irenga. Ko ari miliyoni irenga. Okay. Noneho Perezida wa Kongo yari ari mu ihungabana, kandi anakira n'inkotanyi atazi ko arizo yakiriye. Ko buriya muri za mpunzi nyinshi zahunze zijya muri Kongo, n'inkotanyi zagiyemo. Niyo mpamvu zabonaga amakuru yose. Rero mu bintu byagiye bizana ibibazo bikomeye binateye ubwoba, harimo yuko Kongo yari yahungabanye, kandi nakira n'Abanyarwanda izi ngo yakiriye abantu bazima, no babivangamo bashobora kubanesha. Ariko buriya uko ufata urwana cyane, uko urya cyane, ujya muri resitora baragereye bakakumenya ko urya byinshi cyangwa urya bikeya. Ni nako bimeze muri iki gihe. Perezida Kagame agomba kumenya ko ubu bamaze kumuvumbura, bamaze kumumenya, bamaze kumenya imirwanire ye, bamaze kumenya imitekerereze ye, bamaze kumenya uburyo ahubuka akavugiraho n'icyo agiye gukora akakimenyesha hakiri kare, ku buryo bashobora kumwitanguranwa. Iyo uvuze rero ngo ku mututu, uriya mututu awuvuze igihe kirekire. Umututu avuga yuko azerekeza mu baturanyi. No kibaza utese bo nta mitutu bagira, kuko imbunda u Rwanda rukoresha narabivuze rurazigura, kandi aho bazigura ni mu bacuruzi.
ni naho na Kongo igura, naho n'u Burundi bugura. Kandi uko u Rwanda rubyara abahungu na Kongo ibyara abahungu, n'u Burundi bukabyara abahungu, n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda bikabyara iki? Abahungu. Training yose y'igisirikare yatangiye ku gihe cya Hitler, igenda iba develope, izamuka. Buri gihugu cyose gitraininga gikurikije systeme iriho n'ibikoresho biriho. Rero iri jambo ngo nzerekeza umututu, aho bavuze ko ibihano biri buve, Ivan, jye mbona atari ijambo ryo kuvuga. Natari ijambo ryo kuvugwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namusaba yuko ibi bintu adakwiye kujya bibwira abanyamahanga cyangwa abaturanyi be, kubera yuko u Burundi bufite igisirikare, Kongo ifite igisirikare. Nimba urimo kubona ibiriho biraba kuri M23 muri aka kanya, ntabwo byigeze biba kuri M23. Urebye ibintu byabaye Kirorirwe, ukareba ibintu biriho biraba mu misozi ya za Minembwe aho ngaho, buri hantu hose M23 yari yarihagaruriye, n'uburyo hariho harasubizwa mu maboko ya FARDC na Wazalendo. Nuko ngo bari kuyikubura koko. Shiraho ko Goma mu gihe gito turi bubongere tukayumva iri mu maboko ya FARDC. Bukavu iri buze kuboneka mu maboko ya FARDC. Buvira yo urabizi kiri mu maboko yayo. Ndetse n'ibindi bice na Bunagana turi buze kwikanga biri hehe, iri mu maboko ya FARDC. Mu gihe gitoya cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nshaka kuvuga ni birakwiye yuko leta ya Kongo igerageza ikamenya uburyo yitwara muri iyi ntambara, ndetse na leta y'u Rwanda ikamenya yuko amazi atakiri yayandi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi, ejo uyu munsi turi kwa gatandatu, kwa kane yari ari muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba yuko Amerika, leta ya Trump, yakwihutisha vuba gufatira ibihano leta y'u Rwanda mu rwego rwa gisirikare. Urumva, mu rwego rwa gisirikare, ndetse mu rwego rw'ubukungu, ndetse no mu rwego rwa diplomasi. Basaba yuko bafatira ibihano ba minister, ndetse nabo mu nzego za gisirikare z'u Rwanda, ndetse nabo mu nzego zose z'u Rwanda, kutongera gukandagira ku butaka bwa Amerika, ndetse no gufata ibihano ku bijyanye no kugura intwaro no kuzigurisha. Donc bashaka ari harasaba yuko habaho ibihano biri fiziko kandi mu buryo bwihuse. Vice President ubwiwe. Noneho wibuke yuko mu minsi yashize yari ari hano mu karere, yageze no mu Rwanda. Yego, ntago ari we wenyine. Ububirigi bwongeye kubyuka kuza gusabira ibihano leta y'u Rwanda. Ibyo bishingiye kuri iriya ntambara. Noneho tukagira n'abandi bantu noneho ku giti cyabo bariho barinjira muri Sena, abandi bakinjira muri Parlement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakajya muri Parlement ya Leta Zunze Ubumwe z'Uburayi, basabira ibihano u Rwanda kubera ko bavuga ngo hari akarengane bariho bararenganya abene gihugu, abaturage b'u Rwanda. Abandi banyepolitike ba Victoire Ingabire, noneho hinjemo Barafinda Sekikubo Fred, noneho hinjemo abandi banyamakuru. Warumvise ko na Karabo K'Imana noneho bamufunza agiye kujya ku rwego rwo hejuru. Na Karabo K'Imana baramufunze. Karabo K'Imana nuzi kari waherezaga ibiganiro se ntuze Barafinda. Ubarimo imbere n'abandi ntibuka amazina yabo, urabizi ko jewe ntabaza abantu b'i Rwanda cyane. So ibyo byose biriho birashingirwaho, hagashingirwa noneho no ku bihano bindi bisabwa kubera za bombe ziro zaterwa mu civil. Intambara yahinduye isura. Noneho kibaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda umututu arawurebesha he? Arawurebesha kuri Amerika, arawurebesha ku Burundi kuko nibwo bufatanyije
na Kongo, arawurebesha kuri Malawi kuko na Malawi yemeye guhereza ingabo Kongo, arawurebesha kuri Black Water kubera ko Black Water iragaragara muri iriya ntambara, arawurebesha kuri South Africa, arawurebesha kuri South Africa kuko na South Africa iragaragara muri iriya ntambara, arawurebesha ku Bubirigi cyangwa ku Burayi kubera ko UN Security Council nayo arohereza kuri UN Security Council, arohereza hehe uwo mututu. Kuko iyo ugiye no kuvugura abanza ukareba nibyo koko ufite imbaraga, reka tuzemere ufite na leta, ariko wibuke ko ufite miliyoni 14 z'abaturage, ukaba ku buso butoya ku buryo hari n'intwaro utemerewe kugura. Ibihugu uri urarwana nabyo byo byemerewe kugura. Nimba utari unabizi bubimenye, hari intwaro, buriya hari intwaro u Rwanda rutemerewe kuba rwakora. Yes, hari intwaro u Rwanda rutemerewe kugura kubera ubugazi bwarwo, kubera ubunini bwabo na population rufite. Hari urwego, hari imbunda n'intwaro batemerewe kugira gute kugura. Kuko wibuke ko kugura intwaro n'uruganda rugiye kukugurisha rubanza gusaba uburenganzira Security Council. Security Council ni itanga license ku bihugu, bakamenya intwaro utunze ubunini bwazo. Niyo mpamvu wabonye muri Iraq batewe bamaze kumenya ko bafite nucleaire, Afghanistan bamaze kumenya ko hari intwaro zikomeye za kirimbuzi bafite, kandi batemerewe kuzigira kubera ubunini bw'ibihugu n'ubushobozi bwabo. Warumvise igihe kimwe mu Rwanda birata ngo bafite uranium. Biriya bintu ntabwo bibaho, bagufata fatirwa ibyemezo, wanasenywa mu gihe gitoya. Noneho ibihugu u Rwanda rushaka kurwana nabyo nka Kongo, ni igihugu kinini, hari intwaro cyemerewe kugura u Rwanda rutakwemererwa. Nubwo bazigura, noneho bakabashyira condition yuko mu ntambara bariho bararwana n'u Rwanda kubera ko ari igihugu gitoya batemereye kuzikoresha. Hari ukugura intwaro, hari no kubona permission yo kuzikoresha. Ntago ari buri intwaro yose ufite ngo wayitwara mu rugamba runaka, kuko buri rugamba rwose nubwo ubona basa naho barwana bagira iki, ariko buri rugamba rugira amasezerano n'imbunda ziri bukoreshwe n'abasirikari bari bukoreshwa aho bagomba kuba bangana. Ariko musesenguza, hari umuntu ushobora kumva uvuze gutya akibaza, ese u Rwanda ntago rufite uburenganzira bwo gusetinga mesure adéquate kugira ngo rwidefande rushyiraho za ngamba z'ubwirinzi? No, no kugira ngo bashyireho ingamba z'ubwirinzi mu kirere, bagomba kubanza kubona permission ya NARO, kuko iki kirere ubona gifite ba nyiracyo. Ibyo urabizi nabyo. Buriya ibihugu dufite, ibihugu byose dufite ntago ari bu gihugu cyemerewe kugira ubwirinzi mu kirere, kuko iki kirere sinzi niba umaze gufata indege y'urugendo rurerure, uvuye hano ujya muri Amerika, imbere y'uko winjira mu kirere runaka ubanza gusaba permission. Kandi uri mu kirere, yego, ariko iyo ugiye kwinjira mu kirere cya Uganda ubanza gusaba permission. Ukavuga uti iminota 15 ndaba ninjiye mu kirere cyanyu. Noneho bo bakavuga bati yego, cyangwa uyu munsi niyo ndege yawe ntago byemerewe guca ku butaka ku kirere cyacu, gifite access ku kirere. Rero ntabwo ari ugupfa kuza ngumanike ibintu mu kirere without permission. None ukabutekereza ko u Rwanda se nimba izo ngamba z'ubwirinzi rurimo ruvuga cyane cyane, ndetse wenda mu mbwirwaruhame Perezida Kagame ari kugaragaramo muri iyi minsi, aravuga ku ngamba z'ubwirinzi, ndetse akavuga ko nta n'umuntu wakabaye urubwira kuzikuraho. Ese u Rwanda rufite rufite iyo permission? Kuki se rwari ruyifite? Amerika yonyine y'ubwayo ikabiri kuvuga ko u Rwanda rukwiye kuzikura izo ngamba z'ubwirinzi, ndetse byihuse ku rwego na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo abyisabira we. In fact US kuva ivuga
uyu munsi kuva ibwira M23 kuva hariya ugenda ubaze bagifata Uvira, urabizi ko drone za FARDC zitagendaga mu kirere. Urabizi ko drone z'u Burundi zitigeze zijya mu kirere, nacyo cyatumye ingabo z'u Burundi zirwinga zikagaruka i Burundi. Urabizi ko ari nacyo cyatumye batamanika ikintu na kimwe mu kirere, kubera ko u Rwanda rwari rwashyize ingamba z'ubwirinzi zibwinjizamwe imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ntabwo kuva kiragiye riratangazo risohotse ribwira M23 kuva muri Uvira, uyu munsi drone ndetse na network uyu turiho turavugana, Uvira nta network ya internet bafite. FARDC yarayikase. In fact M23 yaho zivuza induru bice mu muvugizi wayo ivuga ngo nta kintu na kimwe kiri mu gukorwa, kubera ko drone zabo zagenderaga kuri network ya Uvira. Ubu bari baravuze induru ngo internet musubiza abantu internet, ibyo muri murakora munabikora mwihishe kubera ko mwakoye internet nicyo cyatu. Ariko FARDC yakuyeho internet kugira ngo inetralize ziriya buriya bwirinzi bwa Kigali. Now ikiri uravuga rero, Amerika ifite capacity yo guhanura radar cyangwa satellite yariyo yose imanitse hariya mu Rwanda, even Israel. Ububirigi kuko nibwo bukicontrollinga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite capacity. European Union bafite uburenganzira bwo gukupa GPS zose, radar zose n'ibintu byose bikorera mu kirere cya hariya hantu. Kuba bari babiretse rero nuko u Rwanda rwavugaga yuko rwashyizeyo ubwirinzi bwarwo kandi berekana impamvu za FDLR. Right now vice president wa US wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye hano kwakira ubushakashatsi no kwikorera ubushakashatsi, ndetse n'imiryango mpuzamahanga myinshi yagiye yerekana yuko nta kibazo u Rwanda rufite. FDLR bayicyuye n'abariyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite capacity yo kubafata ikaba holdinga mu bufatanye no mu masezerano ari hagati yabo n'u Rwanda, bakaba babasubiza abantu babo. Ariko atari u Rwanda rugiye kubyikorera. Noneho rero rya jambo ngo ndarebesha y'umututu baraza kuri consideringa nk'ijambo ry'iterabwoba. Mu gihe gitoya uraza kwisanga wiswe iterabwoba, u Rwanda rushyizwe ku rutonde rw'ibihugu bifite iterabwoba. Uvuze icyo kintu mpita nibaza Belgique. Belgique ni igihugu kiri navuga ngo cy'influence isi, ni kimwe mu bihugu by'influence isi. Ububirigi ni igihugu gifite imbaraga, ni n'igihugu gikomeye, kandi radari zo muri Kongo uragira uti ububirigi rwose burazikontroloye ku bwinshi cyangwa se bufitemo power shares, kubera ko n'uyu munsi uri muri Kongo iyo uhamagaye imbere yo kumukongomani arisivinga call, ububirigi bubanza authorizinga iyo call. None mbere ya authorizinze call ntabwo ushobora kucommunicating. Ni nayo mpamvu ubona badafite code ya East Africa. Belgique rero mu kibazo cyanjye wenda n'abadukurikiye ndabizi harimo bari kubyibaza right now. Belgique ni igihugu kiri mu bihugu birimo bicomplaininga, yiyongereye kuri US, kuri Amerika, byiyongereye kuri UN Security Council, byiyongereye no ku bindi bihugu byinshi bitandukanye. Ngira ngo muri iki kiganiro abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abarundi, abantu mwese bumva ururimi rw'ikinyarwanda, wenda musesenguzi turaza kwibukiranya ko u Rwanda rutarimo rureba n'amaso meza n'Ubwongereza. Kubera iki ibi bibazo by'impunzi byabaye rejected? Andi mwaraberetse
nyuma ya miliyoni nyinshi 220 z'amayero, ni miliyari ni miliyoni z'amayero Ubwongereza bwahaye u Rwanda, nyuma haza gufatwa mesure z'urukiko rw'ikirenga rwa Angre rwa leta y'Ubwongereza, bavuga ko mu Rwanda hatari sekirize bitewe n'izi ntambara, n'ubundi u Rwanda akenshi ruba rugize gute rwisangamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko utarajya kure, n'ubundi Ubwongereza buramutse butarebanye ryiza n'u Rwanda, yego Ubwongereza nibwo bwaba buri mu makosa, kubera ko n'ubundi bwarabwirwaga yuko ndibuka ko rwose ari amasezerano agitangira, yego nari ngikora kuri radio Urumuri, twakoze ibiganiro na Muze Arezi Simpunga, yego turabura Ubwongereza, turababwira bati mwoka byaramwe ibi bintu muri murashaka kwinjiramo, nayo mafaranga yanyu azahomba, azashya u Rwanda n'abaturage barwo mubanze mu bari impunzi z'abanyarwanda ziri hanze, hanyuma mutubwire uburyo u Rwanda aribwo buze kwakira impunzi n'abandi n'abanyarwanda bahunga. None se urumva ko bitari kureba nayingwe, kandi hari umuntu wavuze ntabwo ari ayingwe, ndabisubiramo barareba nayingwe ariko ku mafuti y'Ubwongereza. Jewe Perezida Kagame ndamwemera kuri kiriya cyo, niyo mpamvu nakubwiye uriya ni umucuruzi, ntabwo ari umudiplomate uri aho ngaho, ni umucuruzi. Nuzana amafaranga azayarya, ni umwana wavukiye muri Kampala, akurira muri Kampala, urumva nawe wamuzana amafaranga y'igicupuri yayagurisha, kandi ndamwemera kabisa. Ngaho tekereza kuba ureba na ayingwe n'Ubwongereza, ukareba na ayingwe na leta zunze ubumwe za Amerika, ubu birigi twavugaga, sibyo? Ubu birigi, iyo uvuze ubu birigi uzajya uvuga European Union, twavuga Uburayi bwose, ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi. None se uri uravuga kudashyiramo Qatar yasuzuguye amasezerano yayo, urumva ko amasezerano y'Idoha nayo ari black. Nuzajya uvugana n'abazungu, uzajya uvugana na South Africa, kuko buriya South Africa ni kimwe mu bihugu by'abazungu kandi biri puissant, yes, kandi bifite imbaraga. Sasa rero nashatse kugaruka ku Bubirigi kuri iyi ngingo, ubwo kubisema nako Ubwongereza ko ubu biri kureba nayingo. Ububirigi wibuke ko ari igihugu gifitanye bifu n'u Rwanda, kubera ijambo Kagame ngo yigize kuvuga babwira ngo nibagire gute, yigize kuvuga mu mbwirwaruhame aravuga ngo nibajye mu kuzimu, sinzi mu byibuka, go to hell. Abanyarwanda cyangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda barabyumva bo mu karere. We mu mbone zawe ntabwo ubona ko ibi bintu bigiye uvuze ijambo ry'ubuterorisme amahanga ashobora gufatamo Perezida Kagame, numva ngize ikintu kimeze nk'impungenge. Ibi bintu ntibishobora kuba byafatwa nk'ikintu gikomeye cyane, kandi kukemfluensa bikoroha cyane ko abazungu hafi ya bose batarimo bavuga rumwe. Buriya shobuja yaguhaze na nyokobuja agutera ishoti, kandi iyo nyokobuja yaguhaze, shobuja nawe ntashobora kukugarura mu murimo. Urashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvugira ijambo. U Rwanda rwatangiye n'imbaraga nyinshi, jenoside igira imbaraga mu bazungu kuruta uko igira imbaraga mu banyarwanda, urabyibuka? Jenoside yemejwe, ijambo jenoside ryemejwe n'abazungu, si byose? Uzame umunyarwanda ari wicaye muri kariya gakiko ka UN bemeza genocide. Uretse guverinoma y'u Rwanda ntiyari irimo? Guverinoma y'u Rwanda yari iri he? Urasa ntiyavugirwaga? Icyo gihe ntabwo yari bwinjiye mu Security Council, ntabwo yari bwinjire ntabwo yari bwabona intebe muri UN. Yahita arabona intebe muri UN kuko nibwo bari bakiva mu ishyamba, bakitwa inyeshyamba, ibihugu bitarabizera. Kandi noneho iyo jenoside itaraba, UN yari iri mu gihugu, yabaye ihari. Hari ingabo z'Abafaransa, hari ingabo z'Ababiligi, hari ingabo z'Abaminwari, hari ingabo z'Abazambia n'iz'Abagana. Ni ukuvuga Afurika yari iri hariya, Uburayi bwari hariya, ndetse na Amerika yari ihari.
turumvikana. yego Nibo baje bazamura imbaraga za Perezida Kagame, baramubwira bati uri igihanganje, uri ishyano, uri icyata muri iyi si, nta muntu nta uzagu wowe icyo tugiye kugusaba ko imbaraga tuzikubonyemo muri aka karere, hitureba uburyo twinjira muri Kongo twibonere ku mabuye. Dore mu butu amabuye yose yahereje Uburayi n'Abafaransa, ziriya mbuga ko aribo bazanye jenoside, twebwe Abongereza n'Abanyamerika ubwo tugufasha amaboko, nibo bamuzamuye. Abanyamerika babona Gorodi, noneho uzitegereze buriya muri ntuze muri nta munyamerika wemerewe kwishyura visa, nawe yaba ari umusirikare, nawe yaba ari umuturage, kandi umusirikare w'umunyamerika yemerewe kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda na uniform yiwe n'imbunda ye ntanayandikishe. buriya se Yes, nta kintu na kimwe umudiplomate cyangwa umusirikare w'umunyamerika cyangwa ikintu kivuye muri Amerika ntago cyemeye kwishyura umusoro. Urabyumva? Yego. Byavuye kuki? Kubera ko amabuye yose yavaga muri Kongo yacaga hariya kugira ngo batazagira uwo basaka, batagerezagira, nta nubwo bemereye gusakwa, batazagira uwo basaka, batazagira uwo ugasanga imari rihiragira gute iragaragara aho ngaho. Imbunda zizanywe cyangwa ibindi bintu biriho biravuna muri Amerika bya magendo byinjire mu gihugu. U Rwanda n'Ubwongereza na Amerika bari nk'umugore n'umugabo cyangwa se abavukanye. Niyo mpamvu babonye ibyaha byose byagiye bikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda, byagiye bikorwa n'abantu bo muri leta y'u Rwanda, ntibyigeze bihabwa agaciro. Kuko kuva muri 1996 Kongo yarareze irega u Rwanda ko rwakoze ubwicanyi bw'indengakamere hariya, kugeza n'ubwo bavuga ngo ni jenoside abanyekongo, ariko UN ntigeze ibiha agaciro. Warabibonye kubera ko UN ni Ubwongereza ni bihugu birindwi, nk'ari niyo UN ni bihugu birindwi by'imbaraga, bifite imbaraga by'ibikire. Ariko muri iki kiganiro wahita atekereza akavuga ati nimba UN igira gutya ibyaha byakozwe mu ubu bwicanyi butandukanye bwagiye bukorerwa muri Kongo, ubu bwicanyi ko buremereye rwose, abanyekongo barapfuye kandi ku bwinshi, ko bitahawe imbaraga cyane muri UN, ariko jenoside yakorewe abatutsi ikemezwa, bikaza kugaragara ko RDF cyangwa leta ya Kigali ya FPR ishobora kuba nta kibazo ifite. Nabikubwiye dutangira iki kiganiro, nakubwiye ni intambara muri 1996 yabaye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, yari irimo u Rwanda, yari irimo Uganda, yari irimo n'ibindi bihugu byo muri Sadaka. Yego, turumvikana. Yego, ariko ugenda ubaze Kongo irega yareze Uganda yonyine, na Uganda icibwa n'ibihano, yaciwe amadolari $100 ryose, u Rwanda ntago rwigeze ruzanwamo. Kandi iriya ntambara urabizi ko bageze Kinshasa, Uganda n'u Rwanda bararwanye za tingitingi, Uganda ira withdrawing iranitahira, u Rwanda ruragenda rufata Kongo. Kabarebe yabayeho Minister of Defense wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo yari igihuza buri mpereza umusirikare wa Uganda wigeze ajya yakaba minister, cyangwa umunyepolitike wa Uganda wabayeho minister hariya, nta numwe. Ntawe nzi rwose. Ariko u Rwanda rwaragiye. Kabarebe birago yabaye defense minister imyaka ngira ngo igira kuri 4. Imyaka hafi 4. Si cyo gusa, ba muri Uganda bari hariya, nabandi banyepolitike b'Abanyarwanda bari muri Kongo. Biriya byose bari bo bihagaririye. Ibibazo byose byabaye muri Kongo n'u Rwanda rwabizanye, ariko Uganda niyo yahanwe. Ni nayo mpamvu ubona Uganda muri ibi bihe yewe navuga ngo nayo mpamvu yagiye ku ruhande muri ibi bibazo, idashaka no kubyivangamo nubwo bayikurura, kubera ko niyo yahanwe, niyo yashyizweho ibyaha. U Rwanda Amerika irushigikiye, n'Ubwongereza barushigikiye, kubera ko rwari rukiri kwibere bibaza yuko aribo bakiri hariya muri Kongo bagomba gukomeza kubahereza amabuye n'ibindi byose, kuko niba abantu bamaze kuba aribo babaye ba minister, barangiza bagashyiraho na leta, bakica Kabila pere, bakazana Kabila umwana n'uyu munsi urabona ko ari mu maboko yabo, kuko
kuko nibo bari baramushyize ku butegetsi. n'ubu ubona ko Kabila ashyigikiwe na RDF. Urabona ko RDF nimushyigikiye ari Goma aragira iki? Nta nubwo agaragaza ko ari umukongomani, kuko warabaye perezida igihugu kikaba kiri mu ntambara nka kuriya, ntabwo wajya ku ruhande rw'abaroberi, ntabwo wajya ku ruhande rw'inyeshyamba, wajya ku ruhande rwa leta, nubwo mutavuga rumwe, kubera ko nawe wigeze kurwana n'izo nyeshyamba. Ko 2012 ntabwo ari Tshisekedi warashiye mu 23, ni Kabila warashiye mu 23, arayirukankana mpaka muri Uganda, arayirukankana mpaka i Rwanda. Abari bayiyoboye batwarwa mu nkiko mpuzamahanga, abandi bafungirwa i Kigali. Turumvikana. Ntabwo uyu munsi Kabila iyo abatari u Rwanda rwari rwaramushyizeho nka rwo, ntabwo uyu munsi yaba yaragarutse ku ruhande rwa M23. Ni ukuvuga ni nk'umwana w'ikirara wagize gute, wagarutse mu rugo baramwakira. Niko Kabila tumwita. Hari wakumva uvuze burya akavuga ati buriya na Kabila yari yasetinzwe n'u Rwanda, andi Kabila yari umukozi w'u Rwanda. Ni nayo mpamvu Ubwongereza na Amerika batashoboraga kwikura ku Rwanda. Ubu uyu munsi rero turavugana, niho nshaka kugera. Yahigaga yahijanja. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwigerera neza ku mukongomani kanuni nyawe. Ubu tuvugana ziyicariye ku kirombe. Nizo ziyicariye ku kirombe, ntizicyarurirwa ahubwo ziriyarurira. Ntago zigitekerwa ahubwo ziriho ziritekera. Ubwongereza nuko. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ririya jambo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze, yakagombye kubanza kurunguruka akamenya ko bari abatipe bamaze kumwihinduka, ariyo mpamvu bariho barasunika Tshisekedi ndetse na Kongo n'ibindi bihugu kugira ngo bamukubite kandi bamuha n'amategeko, kuko nibo bamuhaye amategeko yo kujyayo, ni nabo bamuha amategeko yo kuvayo. Arabyanga rero. Arabyanga umuriro uraka. Biriya minisita nakumugaba mukuru w'ingabo yivugishaga ngo intambara ashaka kuzirwanira hirya, hanyuma akava yazirangije. Ndabona nizize mu gihugu. Ibi bintu birashaka kuzana ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi mu masengesho dusenga twebwe ntago twifuza kongera kubona umunyarwanda yikoreye akarago, cyangwa kongera kubona umurambo mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko abasenga nibyo kwiye kuba basengera. Generation yabibonye n'uyu munsi iracyahungabanye. Hongeye kuba ikibazo nk'icyabayeho. Nukuri nta munyarwanda wazongera kuba muzima, bose bahinduka abasazi, abandi bakamera nk'ibyihebe, abandi bahinduka ibyihebe. Ariko iyo ukurikije amagambo avugwa Minister of Internal Affairs, Minister of Defense, umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda, even the President of Rwanda, bose urabona yuko statements tibakora ubona zimeze nkaho batarengera inyungu z'abaturage, batabona yuko aba bantu bashobora kudasaba uruhushya nk'uko nabo batasabye uruhushya winjira muri Kongo. Ntabwo bajya batekereza yuko ibindi bihugu nabyo bishobora kwinjira mu Rwanda bidasabye uruhushya kandi bije bifite impamvu. Kuko buriya uzitegereze nk'u Burundi bukomeza bushimangira Red Tabara, buri munsi Red Tabara, ku gitondo Red Tabara, nimugoroba Red Tabara, nk'uko nabo bashimangiye FDLR. Urumva nabo urabona ko bakomeza bagira gute. Noneho uyu munsi haraza kuba ikibazo, M23 irasubira i Kigali, Red Tabara iri i Kigali, Kongo ize gutora M23 isize ikoze amahano muri Kongo, hanyuma Uburundi buze gutora Red Tabara ibatera kandi bikanga nabwo bushyireho ubwirinzi bwabwo. Ukiri aho twerekeza ku musozo, uratekereza ko bishoboka ko ibi bihugu byaza mu Rwanda bije gutora iyo mitwe, Burundi kaza gutora Red Tabara Kigali, Kongo ikaza gutora M23, i Kigali yishinja amahano yakorewe muri Kongo? Ese bibaye nta gutekereza ko byagira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda? Anti icyo niyo ndavuga nicyo ngicyo. Ni nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Kandi Bibiliya iravuga ngo icyo udashaka ko bakugirira nawe ntukakigirire abandi. Nimba icyo udashaka ko bagukorera
ugikorera abandi menya ko nawe bazagira gute bazakigukorera. Muri u Rwanda igihe cyose rwagiye muri Kongo rwari wakagombye kuvugana na Kongo, ibibananiye bakabihereza Kongo. Noneho u Rwanda rugakora diplomasi yo kurega Kongo kubitsa umutwe w'inyeshyamba wa FDLR kandi uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Noneho UN na Kongo bagashyiraho imbaraga zabo kugenda bagakurayo ziriya ngabo cyangwa bagategeka u Rwanda kumvikana nabo, hanyuma FDLR ikavuga icyo ishaka, u Rwanda rukagitanga, byakwanga amahanga akaba ari yahaguruka akajya kurwanya bari abantu. Ntago ari u Rwanda rwagombaga kujya kwikorera kiriya kintu, kuko byanga bikunda n'abandi bazakora nk'icyo bakoze, usange bishize mu kaga abanyarwanda. So icyo navuga ni kimwe, nuko iriya project ndacyabisubiramo yizwe nabi kugeza kuri isaha, yizwe nabi cyane, yizwe n'abantu sinzi uko babitekereje, ariko uriya mushinga wo gucyura FDLR cyangwa kurwana na FDLR na kiriya kintu cyo kuvuga kujya kurengera abatutsi b'abanyekongo nacyo kizwe nabi, kinakorwa nabi. Kuko UN, iyo u Rwanda ruza gukora diplomasi rukajya muri UN rukerekana biriya bimenyetso byerekana ko hari jenoside igiye gukorerwa abatutsi bo muri Kongo, barangiza kandi noneho ibirego by'abatutsi bo muri Kongo bikasohoka bikaba byinshi, ndakubwira ukuri ko amahanga yamaze kubona ibyabaye mu Rwanda, bari kuza bagaprotectinga abatutsi, u Rwanda rutabaye affected, hanyuma hakaba amahoro kandi u Rwanda rugasigara ruri rwera, rugasigara rwera. Ariko uyu munsi urabona bahagurutse bati turabyemera, turemera twebwe dushyigikira M23 kubera ko hari abatutsi bari muri Kongo. Nta hantu bihuriye no kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Mu mategeko mpuzamahanga icyaha cya mbere bakoze ni trespass. U Rwanda rwakoze trespass kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kurenga imipaka mu buryo butemewe, n'amategeko. Icyo cyonyine ni icyaha gituma imiryango mpuzamahanga ndetse na UN na Security Council bashobora gushira sanction hejuru y'igihugu cy'u Rwanda, bakimwa intwaro. Ingabo z'u Rwanda rabonye ukuntu zirukanywe ejo bundi muri Darfur, ugasanga n'ikintu cyari gitunze abanyarwanda kitagishobora kongera kugira ku banyarwanda. Sinzi niba babitekereza gute, ariko icyo mbona nuko aka karere gakeneye abantu bagakunda, kamvuge ngo abantu bakunda aka karere. Twebwe iyo tuvuze tubabanzi kubera yuko nta muntu wigeze avuga ukuri cyangwa wigeze arwanira ukuri, wigeze aba umukunzi w'abami n'abategetsi, nta wigeze abaho. Even ba Daniel, even ba Shadrake, even ba Yeremiya, even ba Nehemiya, even ba Yesaya, even ba Ezekiya n'abandi bantu bose baje babwira abami bati administration ikwiye kuba gutya kugira ngo abaturage bataba gutya. Niyo mpamvu ajya kubona intambara zabananiraga, Imana igahagurutsa abantu nka ba Dawidi basuzugurwa, igahagurutsa abana nka ba Gideyoni bava mu miryango itanazwi, iri hasi cyane, bakaza akagira ijambo. Uyu munsi navuga ni u Rwanda rukwiye kongera kwicara, ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye kongera kwicara bugakora plan B yo kuvuga bati noneho turamanitse, turaje, aba bazungu n'abantu babi cyane, jewe nta visa mbasaba, n'abantu babi cyane, bagushyira hejuru, wamara kugera hejuru bagakuraho urwego. Buriya muraza kuyibona u Rwanda bararuzamuye barushyira hejuru, ariko uraza kuyibona urwego barukuyeho. Katari urabizi yuko barayihombeje, yaraje gura za shares mu Rwanda, urabizi ko ariyo ifite Kanombe, ifitemo shares 65%. Na cya kibuga cy'indege kibuga cya Bugesera ifitemo 90%, u Rwanda rufitemo 10%. Uvuze ngo ni nk'ahari cya Katari. Indege zose u Rwanda dufite, u Rwanda rufitemo 40%, Katari ifitemo 60%. Nukuvuga ngo na Katari uyu munsi iyo habayeho bene ziriya ntambara, Katari ibiri mu gihombo kandi gikomeye kuko yashoye amafaranga yazo.
so u Rwanda ruri mu bibazo byinshi cyane rukeneye kwicara bakongera bagakora plan y'uburyo bagomba kongera kuzamura igihugu kikongera gusubira ku murongo no muri diplomasi mpuzamahanga ndetse no mu buryo bwa business mpuzamahanga. Urabona ko hari gucubangana sinzi niba ari hungabana, sinzi niba ari hahamuka, sinzi niba ari iki, ariko hari gucubangana umuntu atabona uko ariko muri administration, muri diplomasi ndetse no mu bukungu. Urabona ko hari gucubangana guteye ubwoba ya. Ndumva twagushimira rero umusesenguzi. Urakoze cyane. Reka dushimire rwose Ben rwose mugisha, Imana iguhe umugisha. Ngira ngo abanyarwanda cyangwa n'abandi mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwumvishe mu by'ukuri ubusesenguzi afite. Namwe rero nkuko natanye mbivuga muhawe ikaze muri commentaire mukatubwira ibintu uko mubyumva nuko mubibona, cyane cyane kuri bino bihano biri kuvugwa ku gihugu cy'u Rwanda n'uburyo u Rwanda rwo ruvuga ruti ingamba z'ubwirinzi turacyazihagazeho. Reka mwese tubashimire, dushimira abantu mwese mudukurikira bakoze subscribe, tubabwira ngo inkuru n'ibiganiro byacu nakagaruka. Turabashimiye, ngende twa Ivan, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo. Bye bye.